What is up guys, it's your boy Cocktail Rides. Dia manta kasi ngadan hamau yong kata kadai ka yeng jog ujuang ni hapo mau yong. Kamu yong ke ni? Rung nongครับ Te kamu yong rum nong thrai. Hang ni hayeng jong iba jo. Ni snai ki baik te ka baik jong la jong idang sna na marba. Idan kamle ki kenja set up ba in suju ya katuka set up ka berem. Dia manta idang sidap chain. Dia manta idang sidap chain, siu chain. Te ngam tip ila le yu ke ni te ngapoi nak mengang ni te menta pila bunyi ba la sedang bantre ka baik jong ah te kani ka adjustment jong u bearing te ngin le ye de uni u free play jong ni throttle te dia bat ya kani ka brake oil jong brake nomor bangan pa ju change ni brake oil na bethet ka baik jong ana do arajar ar thong am pa ju change brake oil te mata kala ade ka por ban change te yai pe kani ka video kena berfindu bi kilat kelinti kuno berfil kilat ban let's say your idea ai mo ban le hi root finang lara film nang ban le hi kilat ban contact yung majo na Instagram Joe99. This guy doesn't need any introduction te kilat ban wan kilat ban contact ya i majo te kilat ban batai ai kini ki problem jong baik jong fi ai ni doktor on sa batai sa prescription ni fisia ai te la dan kam wan ban check up hang ni te pisah ban wan yai pe gini ke video. Tiêu ni kita talk range boleh ya? Bantai kum ka spek sa ka baik. Oh, bantai kat kum karukam bade bantai kan. Yang ka baik. Te pe udi tahu device version ong talk range. Kaya maha tang kamdon ka ni. Long kamdon manual. Mang acu adjust kum ka universal wala bet. Hai. Ustaz ni dokter. Kitar gila biang dia. Tementa umajo ulala yu ni silinder ni sudah. Yes. Ning say na tu albarem. Imbo yan ka liquid molina. Tementa imbu na kata liquid moly. Jeng ko. Ko ilo la jeng ni. Pe lalong melayong buyong mobil mdoi. Mentan test itu ke brake ke barang shade up dia mentan di kelaban tak apa peduk telah mentan ini alai ni kan des nomor bohong bah ka la pet kan dia tok the last time ngor hapo soring kham ai brake pad kadang tip dap dia mentan penbaik kemana ke bearing. Standar yacht sah. Ada bearing. Ya adjust bearing dia. Tiu bearing bemun UDU ball bearing sisa basang hang ni hajrong do badan ni hapo do. Te kidi kitu kiba penlong ya ka baik bahkan handle bah te kawai lada kim song bah kitu lada kim biang bah ka setting position jung kitu bat ka adjustment te ka baik teng kala bantan siliang te nai tai banta pila ban experience ya ka lack of handling mentang ya punya adjust ya utu bearing meneting isi adjust tang alignment. We need the perfect adjustment. Pak lah sebentar dah. Acha ni đấy. Doktor. Shout out to Dr. Joe. Ti utu bearing bapak mentan peduk mentan ulah aja. Ti thanks to Major Doktor Snabaik. Teman-teman tes semangat penringnya kan ka video. Ka break pa dapat le. Ngapte sa. Hapte am overnight. Yes. Bat bahat ke mana? Ya sin brigol dah. So. Cuy ke lah. Laki. Laki kan?
Yeah, man. Like it, bro. Ta su free play jong u throttle ka tu ka steering bearing mentan ngila ida bi adjust la long pada saka proper test ride menta berkata bamla ban long oh kala ban long on my way home ai lada di bu than kanika movement jong u handlebar ngala ban change bang kama dia na buat ti ni di kita ki technical riders telangi kwa baik ba technically ka baik kadai ban long baik on min condition on a proper good condition bandali kai jengai ai kum tu te mdera ba ngi di kita type of riders ba ngi shumi be ni ye ngi shuse be ka baik ngem tip ka jam kali air ne kam jam kali air ne ka break ka long bha ne kam long bha ne ngimdi ti ki rider ta kada ka safety gade first priority te la dali jengai ngi ngi shit phong be kini ki safety gears riding gears ai kum tu te nga recommend ni PCR ban ne konjo te menta majo mut ban ne saya kan ni ka free play oi la ja le la le ne la dadap oh ustaz ni doktor ni doktor ustaz lah dia fikir kami sebenarnya doktor mah ustaz ane trikam dia bukan doktor lisi kam mentah pendak dan virus kentaru lalu ka ketiki adjustment jong kala alignment bearing adjustment kam bampori mentan ma haptas pang man madap tight man madap loose dia ka brake oil lagi gum tu la sak lot tu ka oil ke barem ai dia mentah kan ka napo ru ka ju hi tinggi labu ka oil thmai ai and mentah ni ale si u new free play adjustment free play ka membuat high accelerator itu iba loose kendiat untuk semua acceleration katu kadan jingma ka por bafi brake artat bakayai artat teng kala ban accelerate lang nakadaw jung tu free play te pihak ban pek bahaya ka safety gitu takadaw being a technical rider is very important di mentah kisna bro khait ladap mentah ka sa test ride kadang di test ride bomulu malang ancu test tang tia surong te ngan test bah on my way home gitu. I am deeply sorry guys about what just happened une GoPro janga uthod to mic audio jack mic jack no audio jack uthod klem long the whole time when I was riding na mau yang na yeng ujo sha yeng jong la de klem long na marba ulale thod utu audio jack ne microphone jack de I am really sorry about that de compare te ngala payeng menta ngala dep sum dep slay ai la pen pangai la jong tike ai kabadang sa menta kalau stang mangan cubata ye piken biat itu experience jonga na po mau yang shadu shani shayeng kabangasa banga di ke kabang as ngoper kalau ba ka handling kala improve ya kata no doubt pada yang pala ban guarantee 100% about the handling na marba kahapo mo yong dei perbang nang ya na mo yong shani shi jungi dei ka block ha te ngam pat ngam dayo than man pelat ya ka bai hadu kata mangan stoi ka handling another thing ka brake kala tip top and then response jong throttle rula bells hak por bang brake artat baka yai artat om shamla thlun ju te another thing is that ba bearing umpasho ya kata tinggal ayo ki speed breaker la yo ki clear ya yo ni ki surok ki belakang rough kum tu kam shamla dan shu kata ka jingpa jong bearing ujo ula pentip tap bahaya ka baik jangan shout out to you Mr. Joe 99 thank you so much for your time and effort to get my bike to the way it is now there so subscribe ini ke channel ke jangan ngatrai gila lut kinya na plastik ke jangan menta singi banyak keren berpisia di lara pisutunan ini ke video hadu kata ba lada video ya kata kinja knowledge kendiat inside mana ini video jangan ate so bah like ya kan ke video for the sake of YouTube's algorithm subscribe to my YouTube channel also so that will help me a lot with the algorithm so that people with the same kind of interest will discover that I am making such content for you guys. Anyway, subscribe to my channel Cocktail Rides. I'm gonna see you guys soon on my next video. Te kublai shibon bapila pe ya kanika video jonga hado kanika put kapumenta kapumut hakabakut sendante. Signing off Cocktail Rides. Peace out. I'm gonna see you guys real soon. Thank you.